KCTV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat bat ka Net Foodish, Ordal Mapi, Nginwan Ramani, Hakir Dobyeng Jompi. Speaker menamram jaga Meghalaya State Legislative Assembly sebab ini yang lapor bangin perlongginya thapti lang baro UMDC jong nongpo constituency ubah Balaji Rani harengkat bat kakinhon ki nongelam nakaseng kongres hakasantarik ubna yayong arajar arpo ar kila mino nakaseng kongres ban lej penyeso syaka parti UDP nakabenta ban penkre yaki election kaban salong haus nem arajar arpulai. Ya ubah Balaji Rani la pejeng ngobha de kinongelam jong ko UDP ha kajingelang gabalalong Hamadan Umwang Haribhoi district. La aruban ong ba kani ke jingrung UDP ubah Balaji Rani bat kinongelam kalanang penklan syusyu ka parti UDP handongpo bad Haribhoi district ha kabana kalyang jong kinongelam kila kopru ba kin job bon kisi nekisantli ki constituency jong ka Haribhoi district. Hangabom! Nida theo ngida wo nida la perkhat ha ya kani ka sinjam kabangi la shim Agaba kumbung inla panyalam nagabenta jongki upai ba kata gade ke jingmut kabadan hangi kum kinangelam ibamapi kilasiania ngikaran skamru banagalian ke jongki iparolok ibalaiwan lang mantagasni banya solang bat kaseng UDP anda abang elik pai nang ni kermen skam ba pinya trei pinang pensowa ya kan ke sul ka bangilayo madagasni banginya trei lam bat kaseng UDP ni karena skam ba nagaliang ni jongiru mungkin oyelam bagini gisni ngin sala banwan haman laki unit ki baper aga banginyo ban pensamai ya kinong kitkam ki jongi banginyo ban penskam ya ki primary unit ki jongi ya kinong kitkam nang bangin ala bantre nang ni syakman kalau kai kasur ka basongkan ka bakrao bat menta kasi kumbangi pau hang ni kwa ba baro nangi ngin ya trelang bat kaseng UDP bat ya kani garai ya dia banesim lang rengkat bat hi kum kinong elam rengkat bat hi kum kinong tre jong kaseng kongres sasisen ngaso ban pau ka ji songkan ka bakrao bagane kasni nagalayang jong ginoyalam jong kaseng UDP kibai dong nakat lang bagi yang kasni kila penpau yang jing songkunan ka bakraw lang ba iba don bok hamde iba lapdiang smobha yang iman ni i penpau yang kamensim jong kajing singawrit ke jong pi kamensim ka baktulut ke jong pi bapila sya smobha yang ni bangin don bat ka parti UDP ngasmo banong basisen bagi nasim ya kan ka sinjam ngin ya syakman banyak tre rangkat bat kinongelam jong kaseng UDP ki badang don hadu menta agini kisni ki balangnong kinongelam ki barat ba apo jong kaseng UDP mapi kung kinongelam jong UDP himdon ka jingatli ngangai bakat kini ki kenran kilendan menta kasni kinongla ban poilam apo jong gani ka konstituensi kabi ki jongi kene ka penisai ba kinongelam hapo jong parti UDP kidong kibasitli kibaju kebadan kaju ke jingmut kaju ke jing perkhan kumbangi i agani ka singi ka pemerintah lam dala ban kerpang yang kinongelam jong kaseng kongres kibalik no nagalian ka jong penpau ka jing saudiau alor ki jingle jong kinongelam jong kaseng kongres kumbang ini juya keren haus nem arajar khatra ka kongres kayo arpuai ngot ki MLA enre ka basngolong mo kalong bamenta ka kongres kamdan syu watang iweru MLA kani ka penpau bakadon ka jinguna ha karukom yalam jogino yalam apo jong ka parti kongres bat kani ka jaru hangi apo ka konstituensi ka jongi menta kasni kali kasni kaba kum kinong kersan ki barat ba jong kaseng kongres
kibalawan na ki unit kibaper na ki polling booth kibaper rengkat bat kinong yalam ki jungi kibasong sekalian kadiang kiba rengkat kilong kimi ki samla ki jungi kibalawan lang matakas ni ban penyeso siaka parti UDP ni penpau ke jing sokmen ke bakrau bahaga por ke bangi rasya ino ben bahaga por ban yang lagi noilam jong kaseng kongres ki klem kan mausyu yang ni kum ki nong trei ki barat ba jong kaseng kongres apo konstituensi nilasya ya kasni ya nilasya ya uslap nila kanong hakum kata kapor ngasngo bonong kuplei shibun ya ka United Democratic Party kabala ai syatri yangi bangila ban yo ya jingri tengen hapeng kabakum kata kapor ngapen pau kajing smokeman ka bakraw ka kasni ha kajing wan sengran jongpi baro ke nong trei jong ka party congress kibana kidong kibaper ku balom na ki unit kibaper ki primary unit kibaper kidon kato kati kinoyam hapo ki unit hapo ki polling booth ki jongi kibaong ba hato mengikum kiseng kongres habang irum hapo UDP ngidang iyo na em gajakai ka bantre namar ba kinoyam jo kiseng kongres habaki wan ki kwa bantre ship hem ni kakam katakan ni mensim ka badan haki tengah snow ban penpau ni kapo pada kajing jaga mensim tu kajing snowit ngakwa ban kentulam ya ki perlok ki balon lupa ki balong ki trying jongga UDP bapin snow ha ban sya ya kini ki perlok ki jongi ban ya trilang bat pi hapo jongga seng UDP bangi long shitli ka wei ke yin ka wei ke jingmot bangi la ban poi hau thong jongga jingjau ikarman scam ba hapdeng ki jia LMT ki jongi ni lese ngin ma ya ki jie hangne hantai andre ngin ya persyam ban ya penbet yang ni hantai ki jie ki bangila bani kendu namba ya ke ke bangi persyam ban tre na ka batau pat ba ngila ban poi au thong jong ka jingjap kane ka jing penyesno ka jongi ha kane ka sni bat ka seng UDP kamdei karai kabatang kajonga marwai kamdei karai jong ki noyalam kamdei tang karai jongnu ane kane karai kadei karai kabang lai lang dabaro ngasnguru ban penpau ba ki baya join mentakasngi nakalian jongi kaseng kongres ngiso ban ong kidang long tang sipowa kidang don mentah kidang wan agini isni kibanangwan kinangwan kinsai ba baro kinong frey be kinong kasyan jo kaseng kongres kinsawan banya trelang pat kaseng UDP mangi menta kibanangwan ban penyeso ni kwa ban penpau bangi dan sisa ka mensim ka basirham banya trelangkan pat kaseng UDP bat apren ki jingi slop ki jongi agini isni kidang donru kiwi ki parti kibangi ladap panyakren kiban sawan hagini kisni kiban sawan kiban yaso bat kaseng UDP hagani kenti kaban sawan election house na marajar pulai kadon kasur kabat sawajam ba kaseng UDP kainyo bensensyar hapo kejela gitu ngaso kemen bagi dan jan baro kiban duan ban aimen sim bat kiba ongru join do siaga UDP ngaso ko ni kasi ba palaji rani aji sisa rani man khot kum no tim nga sok khai ke rani ong kum nen ong khna long kum no te tom le kam yen so pe ai mo ten ring sa suwan ong mamatagas ni kalok terpang ketinwan nyobi kumulay siboni pa nyobi ibawan sengran wan snow yapi bandrung siya kapati yapi kumulay sibon ma ya ketinwan sengran nyobi kani kadang kejumut ketinwan nyobi ukon simle landat nokpa kamamot kayin kasem kadang lekat balkon lekat pati cimtil kukerdok
ngana snow tunat ngana sokwen kung presiden joka parti bat kung ka tim joka UDP habang iwan mentang siyang ni ban saki ban pelut siyang ni kam simlong leno yang ni kum kinong yalam joka parti kublay siya jango bat manang imslem ublay na terku UDP babin Chongpra Chongxiang Banang Yesjo Banang Sendran Lem Yau Kun Jopi San Po Teli Islam Gilayat Hakajala Gajungi Kijing Sensyar Lakaway Kesan Senem Chakaway Kesan Senem Tengkat Naga Hakasan Senem Ru Don Ateli Bat Laiteli Kijing Sensyar Imanong Gajin Kela Hakaway Bat Ki Political Party Ki Mapero Kumulakilan negeri Usakhmat Kajing kali galong kani Manu baya kun Manu baya ki Manu baya fight Banyo ya kajala Ka state jogi ke Mapura Nasong-sorong Bangadon na ka parti UDP Nama ka parti UDP Kalawan na kabanta ban penlong ya ka parti UDP da kajing tu bagi regional party kinyawan lang ajo da ka ba ino sadin ya ka parti HPU ban ka parti HPU haga to ko por kiru da kaju kajing tu ban penwandor ya kajing sensar jong ki parti rum baro kala ye sadin ya ka parti APHC minyakret ya ki parti ali yang kinyawan lang banyak tahu kawai ke parti nak banta ban sensar ban penteli ban penwandur lingma kinong yalam hakas state ke jongi ke parti di belum ke masdang nengkong bala ke senem bayo ya ke jela Megalaya kadai ke APHC kalau yo ada kembali pulai ngutam ki Amelia Kopo Nui hadir tu in leader kino yalam ki badon hakai PHC yang tu po la kadang di timut ki joki ki bopher ki bangamla bat batai ki lalit ban punya slow ki wi bat ki parti hakai jimbit ba ki slow ki joki Henry ka parti ka badon hakai tu po kadai ka parti APHC San Po Teli Islam Mira Ayla ya ki babon kita ki bakiong barobo ki National Party Bansen Syari ka state baladan buon ki jitno ya ki National Party compare kani Islam San Po Islam ke jindap jo ka state ke jungi ke jela ke jungi ya ke jingyo ya ka state hot ke joka kabalong ke sini jo ka jinsa jikin mau Bahkan nong kasniru jong kajing sedang jong kajing aware kajogi kung ka parti UDP ya kinong yalam kilidar ki mapero ka state panwan siya kajing ete ka kumlay si hajar mo baba lejerani bila sim ya kane ka senjam jopi ban sim ya ka rai ban ya ka parti ka mapipila doon kamne garay ka batang si Kilemat pila kelatia pila keladam agar kong ka bade pila ya puson pila ya mir jomot baki no yalam kilidar ki jopi parumdang kata ayo jitibru ba pila ya persang ya kabanir poi syadu ki unit level jopi Bahkan nega sini minta kamdei ke jingrung marwai jopi kumuam desi. Bat ngak sobangan orang ni pada kalian juga pada parti. Minum pedang ya bila na piwan rung tau marwai. Ngakua ya pi mapindrung berangkat bagi paiba. Kani garukam trekam joka parti ni. Ban ngin persang banjit ya kino yalam makilida. Kiban rung siya ka parti UDP Om ban siya kur Om ban siya lum laki-laki Kapawan
nakaman na ganyan. Kajala kastit kajadun tayo bujungi. Kapit siya kinoyalam ta jong kastit. Ayu bakinoyalam kinre nakamatagi pa iba. Kani minta kasni na sobalong bakalong kasni kabansa jengkin mau kena kasantarik jong bunai jeyong bunai April. Jong Islam arja apua kasni jong kejepun ki ya ka parti UDP hakal dan state kejong ni. Kubalai siya jango ya kino kerjaan jong ka parti Kongres kibala jong minta kasni siya ka parti UDP. Ngada pediang slobha ya pi da kejeng keluar mensim bagi community bagi jiwan jong pi siya ka parti UDP. Himsimuan tang nakabanta kanong po konsulsi ngajiwan malay ni kerjaan jong pi ya ka UDP haka state boroko wan sini hangi pinyo jigim pinyo jigim ko ba kham kapang ni dai ba kum ki mo siwan thama ya sisila rong nama kastien kong ubah khadu ular won kong but vice versa won kong ular won khadu nanti kata ni setelah sibuan ya ketiga dan dekat yang ini mereka bakal kongsan ini kalong kongsan ini kalong kumnongin le agak arpulai hari ini terlihat semsek yang katnya arpulai ini le kumno wanwandra yuk kandidat jungi wanwandra baunlong UMLA nak kali ke konstitusi santeli kidon ki konstitusi MLA hari hari kumalong mentah te kerja PDP ekipor mencua ideng laingot semur lailet bukti kita MLA jadi kenapa ba kan sedang biang kan wan biang kata kejuk apakah kongres kamdon syuk tu wanda mengi mengin wandra ya ka sorka jongi waktu mengin wandra mengi nangi nombuat tu tema pi kino tersian lahen tahu dawa kuno wandra ya ka sorka lajong kino wandra lo ya ka sorka lajong bagi nyo tengno mengi ke UDP pensiun berpanjalam ya kecelah tak soka tak ada kewei kiba nakwa ban ai jimut yufi kung taw nong ai bui pai ba kidon ke jingsinia haka parti UDP nak benta u arjar arpulai kabakong san galong menta ya kinokit kam jong ka parti UDP apo ka nong po bat kinongkit kam jong ka parti kongres ki bala wan penyaso yala de bat ki khot jong ka baro bandon ka jia teli ngamen swangaran po kongres hau ada khatra ngarung haka parti UDP kade ka jia teli jong ki nongkersan jong nga ki bawan penyaso bat ka parti UDP naga kongres bat ka jingkersan doyak jong ki parti ki member jong ka UDP ki balon lupa tengam artetin bahanong poro kinong kersan jong ka kongres ki balawan penyaso bat kinong kersan jong ka UDP ki balon lupa ngin poy syakatong nakal yang jongaru kemuta uban nikmat ya belai kun ya kena ke MP election ngayo man kun sawai ka bomru ngai tang hangani ka Ribhoi district aga jela Meghalaya ngai wat hang te parliament hadel hiru kumjo di mat kapor kampadai ingi banyami syakmat kapor kadai ingi bangin nang kampen sawa kamjam ya kena ke sul jong ka bom hakani ke jela ka bai ke jongi ngani thuo ye phi ki dak kishin kumbakalong menta hakani ke san hima sima kumbakalong menta ki dak kishin ki kedau syai
baka kia kani ka tarjul sya kani ka parti UDP kajingnya pat kajingnya pra ka disintegration na kaliang jaga parti Congress batsyen gumaloong na kini kinogren baka parti Congress lese hakaway kasngi kasalong ka parti zero balance kinong kitkam kinong elam jo kaseng Congress kilawan but mendentang na kaseng Congress kanit UEP nakiway ki parti ru idon kini kinong mikmat naki constituency boper kilas dang ban pensngo syengi ke parti bagi kwa banyakun na kani ka parti UDP House dem Arhajar Arkulai ngai iba kini kidak kishin kijinglong kijingman hakani ka jela ka jongi kumungi ong ka kitien pareng ka favor ya kani ka seng UDP ka jongi kumulong mane na kinongkren kani ka seng UDP ka jongi kani ka balapan ka na ki EPHLC kani ka seng ka balawan ra blayakun banyo ya kani ka jela Meghalaya san tali kisnem kilayan bat menta na kuah benong yepi Arhajar Arkulai lada kipat ba nong song sinong jong kani ke jela Meghalaya kiperkan no da kumwe ki ailat yangi kum ke parti UDP bangin yo ban bat no yu lakam ban sensyar ya kani ke jela ka bai ke jongi pinsa yi bakan don ke jingkala nadu usnem Arhajar Arkulai jing thmo kebat kongsan bat kemudian kamtam nagabanta ban wanra ya ke jing teli ke jing long kuwe kumsing sesam nang ne sekman hapdeng kini ke atli ke sengsan partai taglong ke parti Kongres ke basyan katakan kut nong mentang habi jadi bat kini perlok pi ke balai wanlang na kini ke kenhun bat ania solang kuwe sya kani ka sengsang hima-sima rilum kewangitip ke United Democratic Party kupta ngapan pau no kong ya kajing sangu yo blay bat tuju ya pilang baro iwe ki balai pelat por bani wanlang wan hapdeng ke por ke bakim hapdeng ke dia ki khoro khoram pada hapdeng ke shit jo kani ka si hangne hamadan ngai bapin ya sya spor arpor namar kani ke long kam ke badan kam tap ke ban kta ya ke yap ke im ke bhagam ya ke roy ke par jong ri ke japen ri janga jong fi nang ne shakman